Namar rema pi ba ayaw nam tam jing job ya Dr. Ricky Hagapor bayale ya election MP Hamausan nilayaran. Hamausan kabut nilai. Berespon ya isamla penskam semle ibalong u chairman jong ka ad hoc committee ban penya enti ya ka campaign ya ka jingnya lekendu pai ba jini na kawai kisnong skoi pat ban akan ka jamme hang ne hapo ka snong ka banga snuit ka banga sotonat ka ba itanan hiru ka mau sedang ai ko play ya i MDC Badan Burong jong ka mau plan constituency iba alangkasa marbenyang iba ada perubahan ai mentan ya kejing keren ka jong i Padha ka kapor iba lajuan na kawai kapor sa kawai pat na kabanta ki jingdon kam ki jongi sa kini ki dong tan jong pi ai kublay ya isamna jaral iba nang depan ai ki jingkran jongi sa kini kapor ya irang ba snong iba nang non regat bangi hangne yong don kawai ke program ka bai haban naik ndai yong kat ba nang yo kapor indor regat bangi hangne tu kublay sipun ya irang ba snong iba la ai ya ka permission bangin pelong ya kini ki jinglang pai ba hangne ki jamit Sibentai day orang bak senong tendala esong kai beri layalong man sibahi namar ba isong ya kakurani tengal de kakurani tengok ong i layalong sikidum tesotana banwan haga senong kapa ukun jonga ulong orang bak senong te habang apoy sekali kadong katahan hidup menekat pangaya kublay kiti kibabun kide ki kurani telong ko mga wan yengkur teng-teng tengah sotnap ngala asmo babi ko kaliang mga wan slam jing sana wan kamen sengi telayo orung yengkur katukan ni Tengah sengusngan baniang hapadeng jompi ki parakur na sengusngan baniang hapadeng jompi ki para nong song juga di kesnong ki panang ne kongka parti ngilayo mensim sibune kasur jompi nang ne na mau sedang kalau pai hadu han New Delhi namar rema pi ba ayaw nam tam jing job ya Dr. Ricky Hagapor bayale ya election MP House name Ar Hajar Ar Pusam Tena kaliang jongka parti Niwan hangne, ngawan hangne, nakaliang juga parti, naka central body, pun ni presiden jongi, yong soha sa ay kublay kerpang, yaki pai ba nong song sinong jong ka mau sedang. Ba pila ay kejeng kersian ya ka parti, nado pasdan. Ngilayo ay kejeng kersian hangne, nado ka tukapor, ba ni peniyeng candidate nakabenta ka MLA election. Wat lang im siyempoy siya katong, hanre ngilayo iya kejeng kersian jong pi. Tingiwan hangne namar kata kadaw, panong kublay sibun, nado ka donut bar ka mensin ka jongi naga benta ka jing kersan jongpi te ka burut ka jongpi ka bapilat kam sem lelenoi kala penepai yo kartong jongi ilit Ricky existing concept Delhi te henry ka jing ibit ka jong play try kan rat mentai don show pangi te henry ka kam jongi ka di ban yai biteng kinong yalan kiwan bar kilai henry ka jing sekri pai ba kan yai biteng bar kun ka seng ke don hanne baniron ringkat bar piki pai ba bandang ya bedeng ya kene kakam sekri pai ba lengba kijing kun sing election ki prepare Iwan hangne kong ka parti berai ku blai ye pi pai ba apabila ai kijing kersan ya ukur tong tongi ibalang men habang isay i mentions nem arjara pusan saka ying dorbar jong ka district council hangkai hapo ke JDC kabadai ka all party meeting ngalakot ki political parties barakot ki sensan partai banya keren halor jong kata ka SIR lane ka special intensive revision kamot kan don ka jimpet benia ka bakerpang ya ka electoral roll mano padai pandon kerteng ha ka electoral roll bat mano pamdai pandon mano padai pandon epic bat mano panumdai pandon dai ban bisar biang ya ka electoral roll ka pararim hapo megalaya inale kiwe ki jala dimenta ka election commission kala high command sa jala megalaya jongi kaong bang ginya pet benia ya kani tengi nagalaya jo ka party yong kabiang lar pila e kata tambah penci kena ba kibrie ke jongi kinong song sinong ke jongi kitrai bulu ke jongi kim day ban sha wen na electoral roll te nagaliang jong u officer u padai pet ya kato u Dr. BDS Tiwari u bolong YS officer u oh ninya pet ya kata tengi nagaliang ka parti ngilara ikimat kijura ki biyadai berkini ki nong tembot ki ba lasu tu iki kerteng jongi ya kibakom kita ngila ay da ka warning ka pateng baka sarkar kini ban simkia bade ban wenno eki nak electoral roll ka pamde hok bakin dai ban don hang ne po me khalia ya kata ngile ekran te nganam ko apa keren sibun spang kata te henry ni kum ka parti mentang ya perkre sa naga benta ka ni ka by election ka ban salongsen ka ban nimpat tip adu menta lanu ka election commission kan long tingiwan hang ne jamit
ban pan ya ka jingkershan na pi ki pai ba nong song chnong ba sngo ba ba pin ai ka jingkershan ka berat ba ya ka parti jongi yo kandidat ubang lerai ban sai pai tai dei I Dr. Baskem Merbo ngatrai bon pre jopi pla yo I ha ki YouTube la ya itu nang pa itu I Dr. Baskem Merbo la itu am to la dari ki pala itu dan di pampal itu kalau ong I be inuan lang mentang kesni Henry idan kawai ke meeting sa tay sa pori boy jajan patar kema sa tay kawai ke sunong mapu umsong te kala aja ngai palat berwan nang tay te ong nginang ya bangi nginang ya pen itu so mangi te kitu ki belanang yo I na ka mobile lo nang yo I te Henry lara iyo kalat ngin sa yo wanyalami I sane ngin sa ai ke schedule I namarin haban ya par lai pu tu ki konstitusi kamri ka kam ka basuk kamri ka kam ka bajan te ngin sa pen baik lara ila berwan ka biang lara gimla berwan ru te nang sim ya gede gede kerpan ta jeni nang bu nang ken show haki do ke jongpi bahkan dawan kepor bantet ya kebut ke jongpi ru kum pakalong nang election ke bradet ngin yo biang jauh nam tam nang ni napo ngosang menjor ka oh aku belai sibun snap mene so kana IP si pangawe ke sinong kadon gawe ke sinong kabat ya seri yang ke sinong jongpi jeni tambah kata ke sinong kamlong ke jongpi na marba kabunung tu ba kata ke sinong kajeng pon nong tu kata kesenong sipang na satu siar sipang na satu belang wali usunyang mo ya to kata kesenong tapi tanjan sabaru penyong kejanji bakam tumai dawan dami laja kajeng pon nong tu kata kesenong belang sakai ya kabak hado kibri tiong minale kumlo ken ya apsenong no da apsenong ro kina kinong tu kibas tak buat ba por ba apsenong diawa tang la kenja ka apsenong la sang dia katu ha gawe kesini tiong minale na kubega buat nyeri no roksau ngejari rukso man kaya ngejari rukso ten dalam rukso dalawan khayawan tu we are rukso can win kita kasunong kataw we are rukso tapi kenyawatan te dar gibre buang kan rukso kaya we are kana dukia do dem mangi pengen jar kana rukso yani hanu ina tu ipi ka bakadu kiong biang bo rukso namar ka pen can win ya kasunong kataw ka pen kenja ya kinom tu jajar kinom tu namar kata dah hubang we are mangi asurong yang penja ya kinom tu na sekretariat Mendur pada kan koi kapor pada diluar tungi kinong laray kamat kinwin kasurok kasunong kasawa tungi Henry kinong tu hakaway kisnikin saja menjur tambah kata kasunong tak kasunong kiba salak lagi ni kinong tu don kini kinong tu kiba kamusta kiyala akum ni kiyong nyarang no berkasi Indo hakapor balay tu asiyang beriw kiya ay kasi Indo yukso kiya ay daw ruti lingkot kiya ay daw betarjot Jadi nak iksaw kita bi sindo, kita bi ruti lengkon, kita bi betar. Jadi nak versi kita kinong tu. Jadi kinong tu kiyo bentur ka kamon. Kapag mo tanong galong don kita kibaya wer ra kay lang kasalan ka jongi. Hanay don ka to kan ni kibala sa pendap sindo. Hanay ya kabi bi mla yung pa ba jongi. Wan wa sindo yung pa ba pa mo sang. Ya don masang na plan di ka to kan ni kinwara ruti lengkon, kinwara sindo, kinwara betar lengkon hanay. Wan ya bi pa mo sang. Menjur pa ba? To kata nomor ba hapus ya ba? Namar ini kita biar ini kita kuat penora ika hok magajing sisa. Kikuat pan pentupong dia kesentur ke jongi. Kikuat pan jalan bakalawan yang pai ba apo mosang. Nama kata daw nga ayo pa ipi ka kana kanang mapinyo eka kum ka farsi. Kasaya pada katinga tuwa jonga? To.